geleki cahali me kurda qiz bu ki me gelek qarbun cahal jimerin Kali belengaza naxoş me ki merv rebi vagoni nav haymi devirdo. 22 ranam rehatı. Sar bu, zıvıstan bu, çetin bu. Gelle merv reba vagonunda gelle merv mirinci. 3 saat مولات دانما 3 ساعات كنجي خو مالي خو توب كن تشت حيوان ما هو ندانما اف 75 سالن کو کرد لآسیا ناوین نخواستم لسر خاکا قازاکستان دجین. یکتیا سوویتا سوسیالیست هفته ترما 1937 بریارک دارتخه کو اف بریار دبه سدما کوچبری و فرمان آوان. دداویا پاییز 1937 ده کردن ارمنستان و آذربایجان برب قازاکستان و تنه سرگون کرن. سدما سرگون کرنا کردان اوه. کسین وهانه کو مروف باوریا خو بوان ناینه و بوان اوله نابه. به هزاران مالباتن کردان به ترینن بار و کامیون و سیارهن حیوانان دناف شرط و مرجن گلک دجوار ده دست بریوتیه که دو مهید کن. دیروکا کرد قازاقستان آسیا نوین اما پارچه کی دیروکا گله کرده کرده که حدود ارمنستان آذربایجان او ترکیه دا دجین دوی عرض دجین اوانا جارای اولن یکم آدن سرگون کرنه لیکرده مسلمان ها جا بون دور بون مثلا باجر بون اوانا دور بون اما قاسی خویا ند کرن حملی پولیتیکا دولته و کوی که دورا چیم عرض حدود باقش بکن او کرده در دور عرضه سندور ارمنستان و نخچیوانه تمام جورا را کرن نوا شبکه دا سال 1937 شاندن آسیا نوین شاندن قازاقستانه و اکی گلک جی وان ترینه باربر دا آتن جانق دست دان خلای برچی بونه نخاشی حال نتمیزی و سانیتاری کال پیر زاروک چوک دهان بیستان جانق دستان ایرول آسیا ناوین لولاتن قازاکستان، کرگزستان و ازبکستان لگوری رقم و استاتستیک نفرمی بقاسی 200,000 کرد جین. پرانیا کردن آسیا ناوین ایرول قازاکستان بجی وار بونه کو بشک جوان نزدیک سینورین چین و قازاکستان جیانا خو بردوام دکن. از 5 سالی بوم تی بیرم پلیس هات نبردیری و کی کاری بکن تشتی هر پر لازم هلدن 24 ساعتی شون ام وجبره بارد کن سرگوندک سوا چه کدا کسی نظام 24 ساعت علی پسکن حیوانم برفوش واره پراتی بینا جیک سرگونی بافت بای ما چرام خوده شکر بریم وجه مازنه دیوم و کلمه زوز برادن دی هر فرس اکا عربی افتو aynı بر vokzala arızdagi trenti personakın kijan gundi oni çimal hatına hazır buna tıkna treni başki şavlki qarki kijan gundi personakın ki hazır tıkna treni redkin trendi sataydı ki hazır tıkna dişin amanın dumaha tebiram dumaham treni Devlet sakın hava nanda kırın avıldığın disaret kabul. Dümeşin de 1937 salı, ağrıya salı, ma 11 bu. Trenim aynı Cambul nakajarıdın taras,
uçağı jarat gotin Mirzoyan. Surguna duyem sala 1944 di serma û seqemeke zivistanê de pêk hatiye. Fermana surgunê ji hêla sekreterê giştiyê Komîteya Navendiya Partiya Komûnîst a Sovyeta Sosyalîst Stalin ve tê dayîn. Stalin her wiha serokê Komîteya Parastina Dewletê bixwe ye jî. 24 Tirme 1944 bi tevahî veşarî Komîteya Parastina Dewletê ji bo hevrê Stalin. Beşeke mezin ji kesên li herêmên Komarên Sovyeta Sosyalîst ji ber ku li deverên sînorê Tirkiye dijîn bi xizmên xwe yên li Tirkiye re tekilî datînin hem qaçaxçîtî dikin hem jî ji bo îstixbarata Tirk kar dikin. Ji bo parastina sînorê Yekîtiya Sovyeta Sosyalîst Komîseriya Gel a Navxweyî baş dibîne ku 86,000 Kurd, Tirk û hemşîniyên ji 16,700 malbatan pêk tên û li gundên rayonên Axisqa, Adigin, Axilkelek, Aspinza û Bogdanovkaya Gurcistanê û Komara Acarîstana Otonom dimînin ber bi Kazakistan, Özbekistan û Kırgızistana Komarên Sovyeta Sosyalîst ve bêne tehliye kirin. Li derdora sînorên navborî wê ji hêla Komîseriya Gel a Navxweyî ve ewlekariyên taybet bêne wergirtin. Lewre jî ji bo ku reşnûsek bo Komîteya Parastina Dewletê bêşandin, hêviya me ji we ew e ku hûn biryarekê bidin. Komîserê Gel ê Navxweyî ya Yekîtiya Komarên Sovyeta Sosyalîst beriya. Di çarçoveya rapora ku Komîserê Gel ê Navxweyî ya Yekîtiya Komarên Sovyeta Sosyalîst beriya dabû, biryara Komîteya Parastina Dewletê di nava hefteyekê de yekser hat. Rojnameyên ku bi zimanê Rûsî li Rûsyayê derdiketin di hezîrana 1991 de bi sernavê dosyayên taybet ên Stalin behsa kitekitên vê bûyerê dikirin. Biryara Komîteya Parastina Dewletê bi tevahî veşarî Moskova Kremlin 31 Tirmeh 1944 hejmar 6279 Ji bo parastina sînorê Dewleta Gurcistana Sovyeta Sosyalîst bê parastin Komîteya Parastina Dewletê van biryaran wergirtiye. Ji 86,000 Kurd, Tirk û hemşîniyên ji 16,700 malbatan pêk tên û li gundên rayonên Axisqa, Adigin, Axilkelek, Aspinza û Bogdanovkaya Gurcistanê û li Komara Acarîstana Otonom dimînin 40,000 wan bila ber bi Kazakistanê, 30,000 wan ber bi Özbekistanê, 16,000 wan jî ber bi Kırgızistanê tehliye bikin. Hevrê beriya bila ser navê Komîseriya Gel a Navxweyî ya Yekîtiya Sovyeta Sosyalîst ve karê tehliyekirinê heta 11 Maha 1944 tamam bike. Serokê Komîteya Parastina Dewletê Stalin. Pêşiya pêşîn eva mana wê û Kurd me Gurcistanê sînora Tirkiyeyê dijîn. Vê çaxê jî Tirkiya hevara Almanyayê û şerra jiyana didan dest pê bû. Çel çarê salê 1944 salê meha 11 meha 11 milleta me ji Gurcistanê hate surgûnkirin Kazakistanê hikûmeta Sovyetê mezin evayê vê çaxê Stalin bû. Evayê qarar derxist sînora Türkiye'de lazım Müslüman ne jin çünkü vakti eğer şer dest pê ve tiştek vanat kin pişta Müslümanan bigirin. Buna vece mana ev bu girne sürgûn nek tek Kürt. Gelle millet edince terekemeci, Türkçe, Lizginci, Çerçanci, gelle millete başka Müslüman Kafkazya hatne sürgün kurun 1944 salê. Sürgünê çili çara ji Gurcistanê bû. Lê sedemê sürgünê çili çara û sedemê sürgünkirine sî hefta biçekî hevdû cuda ye. Hevdû cuda ye. Sî hefta hê şerê cihanê duyemin dest pê nekirî bû. Çili çara da şer dest pê kiribû, şer berdewam dikir. Türkiye çima ji bo Rusya Moskva tehlike bi tehlike bû. Çünkü em dizanin ki şerê dunya da Türkiye müttefîkê Hitlerê bû.
Türkiye müttefiki Almanya bu. Dijberi Sovyetiye bu. Jiberveye ki çilu çara da Kafkazya pır millet hatı sürgün kirin. Dağıstanı milletin Dağıstanı hatına sürgün kirin. Bir yar çilu çara da hatı gırtın. Yine mehi Haziran Temmuz'a hatı gırtın. Bun bir yar da imza Beriya'ya. Beriya ve çağı Serok istihbaratı Sovyet'e bu. Ev bir yarjı Yosif Vissarionovich Stalin tasdik kiriye. Ev belge na destemede heye pır Portukanda hatiye çap kirini. Komara Kazakistanê dewleteke serbixweya ku dikeve ser Asya Navîn û Rojhilatê Ewropayê. Axa wê gelek berfireh e. Bi erdnîgariya xwe ya 2.727.300 kilometre çarçove li seranserê dinyayê welatê nehemîn e. Berfirehiya axa Kazakistanê bi qasî Rojavayê Ewropayê ye. Di nava welatên misilman de ji hêla erdnîgariyê ve welatê herî mezin e. Kazakistan ji hêla çavkaniyên xwe yên binerdî, ango petrol û gazê ve bi têra xwe dewlemend e. Li Bakur Rusya, li başûr Türkmenistan, Özbekistan û Kırgızistan, li Rojhilat cînarê Çînê ye. Her wiha hevsînorê Gola Hezar û Aralê ye jî. Kazakistan sala 1989 piştî hilweşîna Yekîtiya Sovyetê serxwebûna xwe bi dest xistiye û li gorî sala 2010 nüfusa wê 16 milyon û nîv e. Îro ji bilî Kazakistanê li bêhtirî 30 welatan Qazaq dijîn. Li Kazakistanê 11 milyon, li welatên din bi qasî 5 milyon Qazaq dijîn. Arêja bavê me got em hanî hiştana nava qûmî gelekî germ û şev Kurd radibin di revna çiyê. Di revna çiyê wekî pê dihesin esker Kurd tunenin. Gotiye kuda diçin ça tunenin. Evna wekî pê dihesin evna jî serî çiyê bûne. Tûn kuda diçin gotiye em çine welatê Kurdistanê. Eva gotiye Kurdistan nîne, eva Qazaqstan e. O uçağı divê evna milletê Çîn e. Evna ne milletê germîn e. O uçağı jî em sawira hîştin gotiye bêle ça xweşan hatiye. Evna hat nevira biravira jî bimînin. Em Kurdê çiya bû. Henüz em biku vira nava berstê de ve germê de Kumistanê de em ê hewîroh bikin. Şev saetiyekê nivînê bi holê pîş benine ser hespa da rûzû berê xidane ber çiyayê Alatayê ber bi çemê İliyê ve meşiyan. Swêzû Qazaq radibin xanî kîjan xanî vedkin hênêrin Kurd tunen. Ne Kurd heye, ne se heye, ne kûçik e, ne seval e. Ji bo yekê jiyana cawê din ne navçê de hespa ve peyvan dikevin tên digîjin pêşiya wan digirin. Pêşiya wan digirin uçaxê hinekî nava beşka de serokê beşka mirov zimanê Rûsî zanbû. Emir dike dibêje jina de xwe bavêjina avê de bê em ê xwe bixeqînin yeger ew pêşiya ve berdin yanî ji cemê İliyê de bixeqînin. Jina xwe awîta avê de xwe bixeqînin heta zarak ji kete avê de xeneqî paşê birov ew meriyê numayendê ku ji hikûmetê hatin dene servetkirinê de ku ewana Kurdê çiya mezin bûne nikarin nava qûm û Kumistanê de bimînin ji bo yekê jî pêşiya wan berdidin nava du roja tên digihîjine Almatê de. Heta sala 1956 jî derketina wan ji gundan qedexe bûye. Dibin çavderiya leşkeran de bûne. Statuya wan jî ev bûye. Penaberên taybet. 1944 سالی حتی 1956 سالی به دست پلیس داون کمینداتورا دو بود. ایزن تنه و کرده کرده گنده کی دن با قام خواه مهر و خواه به ایزنا پلیس. نکارو تو بچه ناف باجر به ایزنا پلیس. نکارو بچه خواندنه که ناف باجر کی مزن. گه اوا بن دست پلیس داون. Balkeşe ku
شرط و مرجین کرد لی راست هاتنه زیده نکتیه بلگین فرمی. لی هکه درباسی بلگین جی بوبه گلک وشارینه او د آرشیوین سوویتا سوسیالیست دمانه. بلگیه که کو اشکره بویه ده سال 1939 ده هاتیه نفساندن. 25 آذر 1939 ساله جرهوبرین کمونیست این کازاکستان نامه که آگاهداری ج مولوتوف را تشاندن. مولوتوف سروک کمیسرین گل این یکتیا سوویتا سوسیالیسته. ده نامه ده وهاته گوتن. رهبرین هرمی این کازاکستان تو آلیکاری ندانه کردان و ارمنیان. پشتگیری وان نکرنه و جیان وان آبوری ریکوپیک نکرنه. سال 1944 گاوا لشکرین کرد این کجبو سوویتستان چونه شر ودگرن ولات خو مالبات خو نابینن و پیت حسن کو اجاق وان کور بویه. رحمتی بابا من 1941 سالی برن اسکریه شر جیان دولان شر حکومت سوویتی آلمان و حتی برلینی چوبو گل زحمت کشان دوست گلر لیکتون گل ارده میدالیون خواه همون بابام مری که امکدار بود سوویت را 5 سال شرق کرد وقتا وگری هات گرجستانی دیاوی، جناوی، زراوی، خوشکاوی هم آپمیجه چو بروی وایجه چو اسکری نهاد وقتا که وگری تی قکس تونه، جنزار تونه، دی تونه، خوش تونه نه گوتن چانه آزیاناوی باب همه دیگه خوازه را مره بر نگرد تو بی مالا خواه کستونه تو حکمت رحمت بکر بی کستونه 44 ساله شهر دودای دنیای جهان دو هاته دشو میری کردان نو عسکری سرد جبونو وطن خو یان سوویتی جبونو ستالین نو شهر دابون خون دریتن ستالین سوویتی جی جن زاریون کالپیلیون تجو ترینی حیوانا کرن شاندن اما شکی عجیبه شکی ها نبیه دنیای دا تو جوت شی نبیه وکی میر ناو شهر داون دولت جی نفریوان سرگون کرد کرد پشتی سرگونن 1937 و 1944 جارا سیام پشتی شر آذربایجان و ارمنستان جنچاری بری خود دن آسیا ناوین پرانیا کردنج آذربایجان و ارمنستان قسطا برو پسمام خو کرن لکازاکستان بجی وار بون 1989 ساله و 1909 ساله شهر قره‌باغ شهر آذری و ارمنیا بود وقتا شهر دا آذری ارمنستان چونه آذربایجانه ارمنیش آذربایجانه وگرن حد دولت ارمنستانه و روس چونه روسیه کرده من دیسا جمان پریشان بود چون برقدانا که داره سوانه ولات دنه نه وطن بود نه ولات ای والا خودش قزاقستان راضی به سرکی و راضی به گلی قزاقستان ملت قزاق به 1909 ساله نادیر و پروفسور نادیر و خاطر ارمنستان مردو کرم کن هم جوارنا قزاقستانه از پروفسور کنیازی ابراهیم او گل بریم و اقربنا قوم ما و ام خاطر قزاقستانه چون قزاقستان دیجین حتی 130 ملتی برای دیاسپورا ما هبو دیاسپورا کرده هبو سویه که امات نبر یعنی گله کرده ما چونه آذربایجانه گله چونه کراستا در روسیه و گله ولایت روسیه دنه لیم حتی قزاقستانه و حتی که برای جیان دکن تابی برای سال اولین گله کی مرا زور بود گله کی چتن بود لی پاشوقتی هدیه هم هیم بود از خو گریدای شهر قره‌باغچی را 1909 ساله حاتم آذربایجان 10 سال آذربایجان با کمامه ورا مفتش مکتب خواتیمه وزارت پرورده دا 2000 ساله از حاتم قزاقستانی
واس من خواز من نیتی نفیتی لی من قصه کنه مثلا از 13 سال از وی ولاتی دجیم ولاتی که گلکی عادله جماعتایی گلکی باشه جار رم خبردن روشن بیر دویشن دوی والا هم خود استالیمه رحمن ناگشه دوی هم کازاخستان ارمنستان بمانه اما اکادمیک پروفسور نویسکاری کو بیانه کرد قرغستانی رسمی 13,000 رسمی 13,000 لبار کن 13,000 گلکتر جی بلکه 20,000 گلکتر جی کرد هاتیان سیمیلا کرنه چونکی کرده 44 ساله وقت هات نسرگون کرنه اونا تف ترکا هات نسرگون کرنه او ملک کرده که نوا ترکا داما مثلا جی کرن او گش بو ترک او گش آسیمیلا بود نه دف دوری باجاری بیشککی بلکه نه 10-15 گوند هنه تیزا ملت جی دوینم ترکن وقتات کبی کوروی دوین نو والام کردن زمان بیر کریه نوا سرگونیه دا گلک ملت جی چونه سیبیریه شان سیبیریه یه 44 ساله اوانو تمام هندا بون شون کرده آساد دویجن 1990 ساله هاتی آوا کرده جوی زمانی حتی نها گلی کرد قرغستان دام ام نو همو رابون روشتاندن دولت ادارات بند رو نینی به یال کلتوری ویجی یال سیاست ویجی یال اکونومی ویجی مثلا تو جشن دولت به گلی کرد به فولکلور کردی در باز نبه هر جشن که دولت هر فولکلور کردی کومی استران رقاص هم نودانه دولت کردان است که ایروژی کرده ما قزاقستان گتنه درجه که گلگی مزن پیش کردنه و اگه که هفته 5 سال بریاوی چاقی که هاتم نصرگون کرنه او حال گران یکی ایرو مرا چاقی هم بری هفته که و اگه چه قاس پیش کردن چه قاس باش او کرده ما برک به پاسپورت به کیملیک به اختیار وک حسیر وک بلنگاز وک ملت مهاجر هاتم ناس کن ایرو ام قزاقستان جی آسیا ناوین دا جی حق ما مافهمه وک ملت جی تی پاراستان چت نباب و چت آخ مرنه چل چهار سال چت خب وری گرجیستانش خورد کردان توپ کرن برناس کارتیه و شردا کرکرگیون هلدان وافتامادا و جزاره و زبستانی سرگون کرون بری کردان دان سرید نیازیایی آخ گله کرد ریوامر چت نو ور چت نو آخ بابو چت نو مرنه چل چهار سال چت خبره چدنه و دوی کردلو بلنگازن از نزانه ویم کردان چده خوازن جنزار کردان مای سرریا بخوایی و اخلو بخدانه مراکبه ورکچگی خوده و یاگر سرگرجیان دا بوارن جستاندن مال کردان